akatwara ubwebembezi atarukorabira mu mateka aka propounding enga kataho emigenderwa cyo kubanza ngukwa kweza kuzaho ahindura constitution kandi ayihindura umwebembezi ayideclaringa through legal notice number 1 erikuba negamba ngo niwe mukama wihanga niwe mukama w'amahe niwe muntu niwe nsesheme kuba nereba so ntsa kugamba okutwara kwihanga umuringo ogwe namunonga Africa niyo kize kurebwa netwara nabebembezi bayo bingi nabaruho including urho owa ihanga ya Uganda akazaho umbenda biragiro really akazaho provision yo kwamba ihanga kutari ukwabe kuryo mu mateka uko kuterwa karuru ninga uko kuzaho umuringo gundo guri mu constitution so haza hati yategeka yaza kusiya emyaka 80 ari president witu kandi tine shonga nawe haza harona mahanga gandu mingi including Rwanda, including Burundi, including Sudan, including the recent one Gaboni itakashize kwezi including namahanga mingi Niger nayo tekashize nayo umwaka guturumu nayo Niger nayo ekatungaho kwambo bwebembezi Gotv nanagandi gari Africa so mbwenu tugire ngo nico cikwiyaho ubwangamba nyenka abajungu bo ahabenshi abingi hariho amahanga gataka bamuga kwihagabaho agataka boga kutwara ubwebembezi garukurabira umukurwana ninga gakurabira mu kwamba ihanga agabajungu nangwa naga Africa garumu agataka hambwaga agatandikira kwihana mnongo bwetegeka kugatandikire gataho ebyo kutera ubururu kandi babutera ubu president bamusinga arugaho kandi akirgaho tureba nataha nazo mu makage nareberwa gavumenti ninga nayireberera hazaho ndijo nawe bamutera karuru argaho constitution tukareba hariho amahanga mingi gakataka gendaga tugareba so enshongezo nuzo tuzakwatwaho kugamba mwami na n'umwami Lenard twenda ngo iwe niwe ucenchure umanye yuga Africa nugo ukuza kwiyaho ubwangamba nyenka tuzaguma turabira umukwamba ninga tushimigwa turabira na umateka agatirweho twakwakira sebo yanjore kandi utuganirire ahachikwatire n'enshongejo bari munonga umwami Akoragye n'abaryoko abakutureba kandi n'abakuturikiriza omukasheshaka aha mukutugwa Sky TV nimbakira mwe bari kwija izina nkuko yabagambera ndi Lenard muhunguzi muzeyi wanje n'umugenzi aho murumbusinje kanone stano tuberondwa akurwa Kebsoni kandi nanye nkaba district council wa Kebsoni town council mu district ya Rukunjiri kandi hati ndiyo mweji w'amateka ndiyo mwaka gwa kashatu Bishop Stuart University kandi ndiyo mburizi wenjiri ruranganwa kandi ndiyo mshomesa w'amashomero kandi nshomesa history nchimanyisa ebyafayo mbwenu erizo abampo muramwa gwamani gukwataho kandi I am also a political activist aho kandi ndebe bikuba munsi yitu ndebe kuzo mwihanga ryitu ndebe yone zo mu Africa mpurira byansasa mbwenu kunkutunga chance eje yo kwija aha Sky TV nahanda hamukutendije bakucha kunyeta za radio nyenda ngushobora umunya Uganda inshobora umunya Africa ebizu byitu nkabanya Africa nibirugankaye twatiyo ntugamba akimashokeri izoba ecyo muratana bakweta coupe d'état ntibanye kimanyisa ngo obwebembezo bwa buruho bwabura kwikirizana n'abantu aburu kutwara kubwabura kwikirizana omucyo kuteka ngo bundi abantu babasa kwa banyigiserizibwe ninga babura kwikirizana
nemitendera eyibariyo nibatwarwamu nibimuka, they rise up in arms, bimuka konka baba bine okukozesa amaani ag'ekiserikale ningashi ag'embundu bihaho obwo butegeki obwaba buruho bataho ebibakweta military government obundi onde kuhika omubwire obundi ekatransitinga ninga ekahinduka aha muheru bakija bakatera obururu ningashi obundi gukaba omugendo nk'oku kyaba kiri omuri Uganda. Konka omwami Akoragye n'omuntu ori aho oriyo natureba atuhurikirize nyena nkugambire ngu Africa, ebizibu bya Africa byona tebikuruga mu Africa. Ebizibu ebindi bya Africa nibiruga omunsi ezaheru ezibakweta ez'abajungu, ez'abantu bingi barikuteekateeka ngo abajungu bo barimu advanced bembetegereza munonga ninga bine resources nyingi okukiza za Africa. Konga nyina mbanze ngambiro ko oriyo kompurikize research neyoreka ngu omuntu okubanza kubaho akabeera muri Africa. Abo kutura Africa bo twagira omubiri gwitu ogurukwiragura ningashi ogwa kitaka ningashi twakweta brown nko mwami Akoragye omuriyo nimureba aha mukutogora izoba hata harimu akari akanta kwakweta melanin. Konka bari abajungu aha bwa conditions ezabe zitari favorable bwirobwe bayinja mani bagenda nibaruga aha equator kuba yongiro kugenda nico kuja kureba as the far they go from the equator their skin color changes. Hata chinduka oshanga bamwe they are white abandi they are called red Indians kurujira hambere yibarukuza climatic conditions bahindura ziho mubiri gwabo icyo bakweta melanin konkito tukire abahindukire aha mubiri gwabo siteka n'ubwenge konko ubwenge bw'amani bukatangira mu Africa kandi na Iron Smith katangira mu Africa amakuru go kubanza katangira mu Africa mbwene uriyo kompurikize nyenda kabaka ground yakuze tutungire kuzi nyingi okurgo mwaka gwa 1950 okurga ha mucondoza omukuru professor wo muri America owamazina gwakweta Jonathan M. Powell hamwe na Clayton Thine nibagira ngu omunsi yona okurgo mwaka gwa 1950 habireho kuzi ninga kuhamba kwa government okurukwingana bena 86 konke cyenaku ahari bena 86 2014 nibargo zo kuzi nizezo mu Africa kandi ekihano ahari yezo kuzi ningashi oko kuhamba kwa government 2014 igana na mukaga zikabezo busingizi ningashi successful amahanga bagahamba garugaho obutegetsi bwa buruho babonaga hazaho bundi nicoreka ngo okuruga research ya Powell na yoreka ngo mu Africa aha mahanga 58 agakora eki continent ekora ekizinga cha Africa amahanga na 5 gona gagizeho ku hazezo kuzi zikabeza manu munonga kokora muri 2021 ningambe zi recent akaba okuwo mu Chad 2020 ekaza omuri Mali ezindi zijana zikuratana shortly buri yemwe neyihandije omu Sudani hakabaho ku omu 2021 eyi amahega hambere gine omwebembezi General Abdel Fattah bakiyaho government bacheza kujihaho bakagikizana ngo bakore government na nabataka ningasha abantu ababutosha hamwe na namaye konketera cyo sitarabiriho kumara ubwire buringwa munywano wanje uriyo kumpurikize turiyo ntureba ngweki ekaba solution yo kwihaho dictatorship aho kwantureba bona reason ningasha nshonga ibarukwimusya eba kutekaho ahabwenshi government erukwihaho ahabo kwimuko mu mbundu mbajango bundi dictatorship no bwangamanyenka no bunyunyusi n'abantu kubanyigisereza n'abantu kubura cyo kurya n'abantu kubura embera eyibazamu
eriko bareta obusinge konga tukuza kurebe byona munywano wanje omwami Akoragye n'abaryoko abarukundeba ninyena ngumboreke ngweshi kikatandika obwire bwa hare munonga obu history kweta medieval times obwa bintu abuna nabugambiro ba chakwera owe bakibukubera aho nangobwe bakaba kiri muri Africa bakiri omukuhiga bakusurvivingira aha kuryebi konka ngobwire kuba umizeni bugenda hija hazaho ebakweta agrarian revolution. Agrarian revolution ko yabireho ababajungu bashanga barukwetenga amani gabanya Africa okubakwataraho omahanga gabo ebemarugana muno nka America in Brazil okukora mbikujo byabo na nomyani yabo na no majana gabo hata kibaye bino kukora obwirobwe Africa ekaba eine obwebembezo bwayo obwebure either obwensikerano ningashi obwebwe beta chiefdoms so ate noza kushanga twenda kuchireta jojo nk'umuntu odyaha riyo nato yanoturikize achetegereze tukozese kizampo cyo mu Africa abo abambe cyo mu Uganda kuturakozese Gabon n'ubundi basubuta kimanya omwami Akoragye omu Uganda twatwinaho Buganda ekaba ino omukama wa nagitegeka bakumweta kabaka kandi kabakogwe akabagira rukiko rwe obre baronderamwe abakabaka konko bugabe bwe bukabwensikerana tukaba twine bunyoro tukatwine ankore tukaba twine acho rango na achori kandi tukatwine na kigezi konka bwana bugabe bwabo bukabutarukushana kandi bakabine bintu yandikirizana so hati ahabwa differences ezwe bina abanya Africa batarukwikizanamo nkoko buhanga bwensi buri bari abajungu kuba yetengire cheap labor bashuma mu Africa bakozesa advantage ejo eyabanya Africa obutamanyana baba Rwanda bakozesa omunya Africa kurwana so ndijo kwahereza kurete echo bashanga buri hanga bakandi barwanisa na rigenzi ryaryo baba kwatara slaves no mushuburo ogwe batwara abanya Africa okubatwara mu bizinge bya heru okuza kora misiri yabo okuja ngo bakakoramu na agrarian revolution niyejo ibakweta agricultural revolution ninga green revolution okuja ngo batungure production so batwara abanya Africa babatwara okwe batanika kukorayo konka kwashiro bwire baza kushanga bashanga hati barukwetenga kuzo mu industrial revolution mu industrial revolution hati bakandi menda kukozesa za machine so ibintu bakozesa abantu 10 kuba bakoze tractor bashanga ekwasa kora umurimo gwabo kandi bashanga resources zizwe bine zitari enough so bashanga the only productive area omwanya bwo basa kwihamu eziba kweta raw materials ekera Africa so hata bari abantu bagaruka bijo mu Africa omukibaru ahanyuma ya rukumo orunana mushanju slave trade bajemereza bashamu hata abanya Africa baba bahukwa amataka gabo aha amataka gabo nho byaretire ibakweta colonialism and imperialism. Colonialism ni hanga kwijaruka kwaterinde kartegeka echo kikaza mu Berlin conference yabire Berlin kuba ashitamere bateka ngo Africa bashemeye kwani bajibaganisiza Berlin conference rukumoro nana na chinana ne nakse chinana ne tano bajibaganisizaho bajitagatagurra hampapura so amahanga gijamu gakubagana Africa okurugira buguzi bwayo nicaba kushomera history omujungu oruko yeto mujungu okubanzo washikire aha source of Nile ninga shi emuko omugera kira gutandikira oguru ibinyigengwa kubashikira ba surprised ya commentinga at this is a garden of Eden in the primitive world bari ba resources ziri mu Africa ziri nyinji munonga so kubashanje ziri nyinji munonga ba decidinga ngubije hatu wastegekere hano baza kutegekeraho baume twinjire hano ebiturahinge tubitware neki hano mwami Akoragye okushanga ngwiwe no hingo mwani konka toka guteraho beye bino banza bagutwara aha world market bakareba flavor egurugamo
omuhanyo gutwinga kunuya kuzagaruka kunuka Nescafe n'ezindi types gwija gwine branding eiba processing hato umuntu wakungu asigara ry'inyuma. Now what happened? Kucyahereza kubaho baheza kutegeka abantu abo mu Africa batandika baba abo kukozesebwa abajungu okugira ngo kubara abakozese bakatunga mu kibari kweyendera. Ndiyo ninye bahereza back history yo kuboreka habwenca byo kuzi kandi nyinji munonga ziri mu Africa kandi zitari kubasa ko ahabo kubenshonga kunda ikamhe nyinja kuboreka abakuretaho ezentaro ezo kwambi hanga kukozesa amani g'abaserikare bakaryihaho kandi yazo bakagaraka bakagihaho kandi rero bakagaraka bakagisupportinga nagamani g'abachervani. So omuritarorwe mwako gwa rukumo rwenda 30 no rwako gwa rukumo rwenda 80 abajungu bareba hakarumwa abana abe batanje kwetegereza kubatanje kureta muri kintu cy'edini yaina ngo batware baba training umuringo gwabo gw'ubujungu rero babagarize kunuya babene bo bategeka bareka mambateka mu costs. Rero abanya Africa bo ekibagume bakora aba leaders ba Africa bagume bakorera abajungu. So hatukuza kwija in brief no tukushangira abashija nkabakwame nkuruma barumumba na nabandi bakutwarwa mistakenly bakanda ratinga understanding ninga sho kwetegereza kwa bashija batamamukije kurugamu repercussions. Omwaka gwa rukumo rwenda na nkaga hatandikaho ezben beta uprisings actually kuruga anane tano ntiraza mawumawu za majimaji abantu batandika kwe mu rugunya batandika kurwana kubatandike kurwana umurukumo rwenda nkaga amahanga ga mu Africa ga abasigazi bato abayebaho mu myaka 3 actually Lumumba bo bakamukora prime minister at the age of 34 aho kwanwa bashoborikirwe muri Katanga the present day nanka Congo Zaire ninga the Republic of Congo. So hatiya abonu bo barigiremo abashija baye bashomire barukwetegereza bayenda bagarukirwe ubwebendeze konka abajungu they were very clever bamanya ngukubara abarekere independence yabo no batasheza ku benefiting w'ikintu nacyo. So hate cyabireho ba decidinga okugira ngo ba exporting obutegeki obwabire buriyo mu rubungereza baburete butegekere hano tusigare turi abanya Africa turi kwitana konka kiragume cyakora twharwa kuriya actually nchicho kora na problem yitu ina hati n'abajunga twatwayeserano nka investors amagoba gabo gona ngargaruka bungereza umurufutufute twakweta repatriation of profits. So hatu tuza kushanga tushangitwa mu Africa ntuja gumatsindikirwe ahakisika ncho tutakabasa kwekorera decision can actually change contravening and chenda okuzo international law sovereignty ya nations ngokiri provided by the charters ezirikuzaho zikajyangu ihanga kurirabe independent byesharamu konka bariya bamwe bategekere Africa kandi bo bakuforcinga these rebellions. Nienda kwanza nahereza akazampo kamwe ka Congo naza kuruga Congo nkabahereza history ya Uganda nkaboreka okwentaro zizire nizibaho kandi zikabura impact za leta ahabo kwa every other time nyowe omwami Akoragye nkatungo mugisha kunagire kuzarwa omwaka gwa nkaga na mukaga nashanga muzeyi wanje akari yo mutongore ekibaye betera batongore ubwo bukama bukaruga directeur kuruga Buganda. So hatkwize yamana kura through the ranks by 86 government ejo kuza kureta movement akabari the present day RDC ninga shawiro baba beta ba administrative secretary. So nkatunga opportunity yo kurabo muri ezo systems zona nazire kuzize nizikora hatko national history na interpreting na manye kigenderwa cy'abajungu program y'abajungu aha mahanga ga Africa ncentalo zona ezamani ziberire nkahi mu Africa. So kubashire Congo katwarwa Belgium hatkubashire Congo bashanga very productive kubashanga very productive bashamu bagira ngo bagitware especially nka Katanga province
akariyo minerals zona okukira munonga gold uranium na nezindi minerals nyingi akaba ariyo timba mbwena ariyo minerals nyingi munonga actually research neyoreka ngo resources ziri mu Rukongo zonka nizibasa kureberera ensi yo nizibasa kwasya amashanyarazi uranium mu Rukongo baji extractinga bakagikozesa nebasa kwasya ensi yo na za America na za Bungereza okumara emyaka igana uranium ejatakawamuga nico cyorebera ntaro mu Rukongo tizikahamuga kurwo bwirobwe mbweno mu rukumo mwako gwa rukumo rwenda na nkaga Kongo kubaheze kugihereza obwebembezi bwayo Patrice Lumumba omwana muto owabahereze kushoma ashomere Pan-Africanism ariyo na Rwanda kubizera bakuza kurangirira independence ninga shobwe twaze okanure bendera y'abakubuzi okureta bendera y'abakongo owabira yebengire program tiyagamba mo ekintu cya African yagamba burungi bwe government ya Belgium na France n'ebindi nkebe Patrice Lumumba yitwe Kinega abo bano yabaruho boka batakwenda ngo agamba kanenda kumashitamye hanze yayakira muzindaro yagwaka program ornako kahereze kugumwaka yakora statement ati ninyije kubaho omutonganje kutinamire bajungu kandi no kujukwanje kutinamire ahabwo kuba bitegeke ubwitu no bwa Afrika kandi shituri kwenda na Afrika abajungu aba bamujemesereza yayanga bareta mitine na secession mitine gakagari yamahe bakozesa Mubutu okukozesa omuriyeke kintu okwihaho Lumumba bamujemesereza bamujya ngo atahe mukahata ko yebombekire okugira ngo akayinamira abajungu abo ko kayaheze kuvonga utarije kwinama konka final abo kwenda kucwa story ngufu Lumumba bahendera obugabe bwe bitatwire bwire buringwa bashamungu Lumumba bamwite kuba araheze kumwita bateka puppet leader ahikirize ebigendererwa byabo ebya government ya Belgium Lumumba he's the only pan-Africanist owarwanirire obutegeki bwo mu Africa konkotine shituru so they decided bari amagazi Lumumba yabira yine baja ngo bundi kuba kumutankaho bakije bamu extracting mu abo kwano rero bakaba advancingire bamanya the outcome yakwasa kubaho abantu bamwiha mu bwonko bwe babukozese so bashara mu Lumumba bamutematema omurambo gwe bagundaga omukiduramu bashukama acid bamwosya konka bamwiha mwerino bakutekereza babasa kukozesa DNA be extracting wisdom ya Lumumba okugira ngo bagikozese aho kwa kandi batekereza ngo kuri mu wa Kongo baheza kukozesa ubwo bwenge babasa kutegeka Kongo ati no kubateganisa bataho nanka Mobutu Seseko wazabanga as a puppet leader kwahereze kuzaho recently umuhara oba kweta Juliana yareba abo Belgium aha anniversary yankaga Kongo tunje independence bakwihayo erino lya Mobutu risore lya Lumumba bakoreka how they defeated Africa ogomwishi through the lawyer his counsel ya hababera government ya Belgium eyahereze kusinga bakamukita kandi rino lya Mobutu bakarumugaruza ya sore lya Lumumba bakarumugaruza ahabwo kuba bakanbatekereza ngo ati wekigenderwa cyo no ngo are retaining erino bamukore state barrier bamenga resturu bazike erino ryonga so this is what has been happening in Africa buri hanga ryona munywani wanje ryo nondeba mpurikize ababa kubuzi kuba rukureba ryayenda kugira resources ziringa rya developinga nibarezingaho insurgency baje group yibayimisi y'abantu abakwije kubakorera cyo barukwetenga baba indoctrinating tima yana kubasa kubona ikigambo kishire ekishoboro kire ecyakubasa kushobora babashisha nko mutwe okugira ngo babemba reba bagenzi babo nkabinazi babo so koza kushanga ebicolonialism ya resere colonialism ekareta
ekareta with it racism echo koreka ngo ryo rugandoro echo ntujya kucebera mu South Africa abo ko mu South Africa no mana yo hakaba ariyo minerals n'ibintu by'amaguzi by'amani bareta discrimination okubaganisamo bareta inequality okureba ngo abantu tubarukwingana bareta serious civil strife kuranga ihanga rya Rwanda na rigenzi ryaryo kandi baretaho political and economic institutions as are subscribing to the administration ey'abajungu nico cyoza kureba burukuyo ne yabireho neja kukoreka ngo abajungu bakabine mu mukono gw'amani okugira ngo ejo ku yabaho mu Africa kandi cyo kurebera the most recent now erukuturetera ngo tugambe ahariye juku nebireho omu Gabon eya Arubongo bakamwihaho hariho ebire Niger hariho ebire Guinea Bissau hariho ebire Gambia hariho ebire Ireland ya the Ireland nation of Sao Tome hata zona ko kuza kwetegereza oza kushanga abajungu bakinyuma ko uza kureba the fall of Libya abajungu abamerika binemu echetengo. That is the reason why countries ezo eziro mu Africa nangoze mu dictatorship ya mani kongazi tine bintu yobuguzu bwinji abajungu tubakazurumba abo ko harimo humanitarian nibija bakwe disguising ngo nibija a humanitarian grounds konkabiza yacho ko exploiting a case in point no basakora nka Botswana hati omugabe ayino bushoborozi actually majangu every birthday nbaronda all the virgins in the nation atoranamu orije kubachi the queen hata cyo tubakacha addressing abo ko nibari ngutine obuguzo bakuza kuyankai omuru Botswana nahabwe jonshonga nibategetinga those countries eziri mu Africa okumana bareta mu upheavals okujanguzurwana rero habeho kuzi ninyenda kushobora mnyano wanje ryoko nkwereza case in point in Uganda kumubani ngambari Uganda ntuje kwetegereza turebe ntaro zijana zibaho no ku government zitirwereza hambwa unfortunately no Uganda era very democratic government in courts we look at it as democratic because hariho the majority nbamanyangu ntukuratera democracy niki obwebembezi bw'abantu ahabwa abantu government of the people for the people and by the people it's quite provided for constitution ya Uganda ncho tugenda nacho atko 1 aho kandi cyo koreka gira routine obururu bwa burizo konkara mu groups ezabantu ezikwimuka zikaja ngo taro democracy in the country like Uganda ebyo bintu ndirugankahe oriyoko mnyano wanje mpurikize ninyendo nyikize nkutware kacho mu history ya Uganda kubahiriza kugikore protectorate hata abajungu batandika okurondo ko baragitegeke konka bashanga tino ko bari kugitaha advantage ibatunjire bashanga Uganda already ekabere strategic ekabere yo mwanya ogwenda bashikira mu bono kubahiriza kwikomora Uganda bakozesa omugabe bakozesa kabaka wa Uganda okubahwera aho kwa kaine centralized government kando yijuke ngubungereza niyo yakolonizingire Uganda niyo atwire obutegetsi bwa Uganda hatwe yashiro mu Uganda yashanga Uganda no butegetsi obukwenda kushana obutegetsi obwo mu Rubungereza obwo kubaganisamo nico cyo nkwija kukuretera mu misho kareba kubahereze baganisamo abanya Uganda omubyanga bitari na bimwe no kutanisha bari kuzagwa na nedine zabo so hati omwaka ndio ni wrapping up kugira ngo tukakwatana no bwire timanya munywano wanje twasigaza kireka kwingana ki hati kutwashire omwaka gwa rukumo rwenda akchara 5 na mwenda batanka kuteka program eyabo kwa abari abashija abarimo botena nabandi bakabatanchire kureta activism eyo kwenda obwetwaze obwetegeki
okutegeka Buganda. So hata kiba yakozere ntwizaza kushanga batanka kukora program eyo kuteka independent government. Konko yijuke omwaka gwa 2022 no mwaka gwa 2011 bakareta obutegeki bwono bwa Bungereza direct even beta common law minga Queen's law bagireta yona bagita kano mu Uganda haza mu cross 15 bakweta reception cross abanya Uganda Union Jack bakwimusiya flag ya Uganda bikiriza ngwiteka riven ko kurya. So kwa herze ba planninga okuretaho akaruru akoja ngbateko in the direct elections omwaka gwa 1958. So ogwo muri ogwo mwaka hakayijayo harugayo two political parties hakaba harumu DP harumu na UPC. Ompurikizo ko nyina ngo yetegereze aho niho Uganda yagwire. DP yaba y'abanyakaturiki kandi UPC yaba y'abakristaayi. Omujunga kigendererwa cye akatari kwenda ahabo kube dini y'abanyakaturiki bakandi barane rugaroma kandi obutegeki bwa Uganda bukandi buruga omurubungereza kandi burungereza dominantire bakaba ari y'abakristaayi. So hatu batubaganisamu baza kushanga bashanga omwami Akoragye na muhunguzi bakuruga hamwanya gumwe konka habwe nshonga yo jangoriya yajwara sapro guti yajwara yara mugenzi nko mwinaza ahabo kukwatanisa kwabo kwani kwije kuretaho resistance yabenije kubaremesa okutware ryihanga. So omwaka ogwakuratireho batera karuru kwatire akaruru omwaka ogwa 1996 na gumwe ombururo obwe DP yabusinga DP ko yasindira wo bururu ekaine ntebe 43 kandi UPC ekaine ntebe 37. So hata kibakozere then kiwanuka owabiye naza ko owabire first prime minister bareba ngutashemere kuba natware ryihanga obwiro bwaye nategeka ihanga kar prime minister after the type of government that was in Britain. How could kutegeka Britain or kwa nachiza in administrative powers and prime minister. So hatu muhunguzi ntwetenga ngo abantu betegereze iyo story y'urugamba nungi nkuko ntwetenga abantu uri kutureba ayitegereze ubwangambanye nka abajunka bagenzire nuburetwaki abwenche za ku umuntu uri kuzaho katugire nko wa Gaboni ubwo batireho bukoza benazo mbitebe umwanya gwa ari kandi ari akanazo umwanya gwa bongo ndijo ishebe ekayabo biyabamaraho emyaka 5 n'etano bari ba president kandi nubwo bere nateka kwija kutaho mutabani mbuye naguka note tukureba abo kirumwa abajungu ninga abantu noreba ngo kikiri kubahamba omu Uganda omu na ekije kahamba kinana na mukaga kwiyahambire tukantuteka kandi neja ku kutebikana saje muri Rwanda umwami Kagame yakazaho ahambire yagarka yahindura constitution to favor his stay umuri ndadaye nanka hatogurho akazaho ahambire umuri haheza kufa abandi hafa nabandi umurukongo bakazaho bahambire ubwo wagira ngo westinsa kwarigireho Rumumba kwazaho Mobutu Seseko no Mobutu Seseko kuyarigireho ukwagireho ndijo kana mana uko yarigireho kwazaho ndijo na uko yarigireho. So problem ya Africa kanosho tubuta hambere icyo kubanza tukusinga karuru icya kabiri kanoho tunawahamba baba takwambire tukurgaho kugira ngo izoba bari ryaho tumwenu nargaho constitution kuko kugamba tubene ko twagenda we bare munonga hata jo niyo layini iyo no gamba na twarakire kuboreka background nore obunya Africa
bakabagire bikomba shitama boreka amahanga gabo kugabega ko twaza no ko bagende mu migenzo yawo ushanga umuntu narwanire kintu cyaba ari kuja titwa banzire kikorwa cyaba kiriyo ko stretching ombirwa yahansa kafabwa banzira afa konka hati yecho kigenze ncurugaho abo ko tugino mu politics ezikweyendeza konka zakozwe kintu cyandi ni nkugambira hata abajungu nibo ba planting cyo kintu hata ba advising obote ngu ba advising no manya kabaka kwya boycotting ro rukiko ahabwo kuba we akaba kine systems zabo ezekiganda yaja ngu representatives babo batekwa kwija bataterirwe directly babaronde okurgo mu nganda zabo zekiganda so hatwe boycotting baja ngu arete representatives abernomo noraka koryo kabajunga atekizira hatu bareta mwene miti kuba resera kakakoryo kabantu abernomwe basharamu baja ngu bagaruka mwaka karuru kuba kagarukiremu cyaretera hati obote batunga force y'abajungu okuretera kabaka okukwatanisa na obote hati bagira force mpango erukikire yoha ya benchwanuka aho kakari mu nyakaturiki hati bamwiho hati kubahirize kumwiho omwaka gwa rukumo rwenda nkaga nena bataho referendum ejo ojuke ngu ubunyoro eketa kikirizana na Buganda and this is the system ekiriyo mu ihango mu ndicyo ko we are all Ugandans konka turiyo mahanga gatarukushana ngariyo muri Uganda ahabo kwa burubantu abakora uprising bine kigenderwa cyabo na nyena ngumpike aha cause ya kuzo mu Africa sitakagira ha democracy sitakagira ha dictatorship sitakagira ha economical resources ecyamani chona ni interest ne kwenda interest kigambo cyo nyankore kice cyambura interest iba byiro mu bantu okugira ngo babene yo bagumabina ha mutima gwabo konka shitari ihanga ryabo nkiyanga ryabo passe so now omuryogo akaroho ekibuzo cya bugangize na buyaga ebe baherize nke chemba bwa Buganda kubahwera okutera kabarega wa bunyoro bakamwiha so hatiya enemite yagumaho kutwija kuzagumiza mu misho nza kushanga kuba herize obote yaza kuzaho ubugangize ko herize referendum abantu ba votinga overwhelmingly bakwera ngo bagaruko wabo bunyoro hata kabaka wabya president akata kubasa kushitaho mukono kandi ubwe ririhanga riri ya Buganda so hata obote nuho arukwija kurebera omu 1966 crisis ya rugiremu eba kweta pigeon hole constitution hata jiyo yonka it was an overthrow by the force of arms nuho za atanchezo mu Uganda no wera eta registered mu kuze ziri mu Africa konkanyo kugira arinye ninjire bankaki nkaku abo ko bote akareta abaserikare bayetorora actually aine the force of Amin bayetorora parliament bareta constitution as drafted bazite pigeon hole obushenge bwa parliamentarians babaje mu muntu agiye mu agenda gisenyinga so that is where the war started hati umyaka umurukumo na nshanjo naguma akasheme kwa ntaza ubundo bururu obwawentu buza kubana burye obwe myaka 5 periodically so hata aminaho nakuja kuhambira hata amini na hamba hata nini amini na hamba hata obote that is the reason now eshtiyo ntijaho omunywani wanje Akoragye hati amini obote kuya heze ya declaringa that it is the move to the east kaje the move to the east hati bari abatanka kumurwansa okuja ngo ajechi ngo arigaho so amini takes over amini ukazaho yataho decrease kija hija ba Museveni na nabandi habwe shonga yeshaha bija ba taking over now what are the causes of coups in Africa one abajungu batekwa ngo bareta uprising umunsi like for example if you see the political parties ziri mu Uganda hati eziro nzurwana nanja kuzambaga bana ko referendum kwizena na constitution nebyo no kubyabiro konka cyati zaturetera konka hata habwe nshongejo cyaretera hata mu Uganda twayebaganisamu nibatekwa ngo ba raising forces ezikutekwa kurwanisa government especially bahereze kumenya potential iryo mu ihanga nkeri iri Uganda ko uza kureba nka Kongo kuzi tuzikarugaho kano shoti umwami muhunguzi aba abebembeza ba Africa nabo bonka
kuba kweza kuzahabwa ebembezi nabo baba nk'abajungu buri mwebembezi nojo ohambere nko wagabono ogwe nagira ngo uriya bire ngicyo kubanza bariya bahindwire kayabo kuba niyo rukutekwa kutegeka ya babongo kwa bategekera imyaka 5 nubagira ngo babenu bakwata sente zihanga bazitwara kuzinvestinga heru abanya Gabon basigara barya boro nubagira ngo babenu bategeka batakwicaraza mateka nibita abantu still ukora amaresandi kandi naza kugaruka no kurura nabo ngo ayinde sente ngo nayombeka heru noza kurura no hurura nabo ngo ayinde za kanyinabira nkahi nawe noza kurura no nagira ati mu constitution twagihindura umwanya go kuba tutegeke bisanja bitano kandi tutakurenze imyaka 8 hadi byo nayo kubihindura kandi ushoto ku utu aba Africa akantu ko kubahindura ngo babibangambanye nkaka ryo muri yitwo meto yitu tukari mu bajungu ewe bare munonga ninja kugarukamo ndukozesa ecyandiko kiriyo mu katabo ka Professor Dale Carnegie is a professor of humanities omukatabo ke yakuba kweta how to win friends and influence people ninja kumukotinga this is an exclaimer okujanga batakaja onechanye ninga hino ndio ni impera nibajangu power corrupts and absolute power corrupts absolutely abantu abo mu Africa kwa yagira bukama takwenda kuburekura kana yenanga abuherezo ndijo nzo ziriya elements zana nagambire za colonialism zo aresere sectarianism tribalism religious difference insurgency okujanga kumbe ari mu conflict rero bariya babone baguze mbundu zabo babone kubatwara resources okarebe cyabiro muri Libya ebire yabire ebya take of stage Americans kubizire bad overriding bateko their puppet leader hato kurugobwe abantu bagaruka mu strike reba hari Sudan kwa Sudan baza kururinga abayo bajurwanisa bakani barwanisa the leadership yaba Arab so hati kubariza kujitaking over nabo tuba succeeding another force ya raising hati added another force hati koza kureba no mu Uganda hatiya abakureka President Museveni bakumusupportinga bakumuhereza power okuguma mu bwebembezi by funding him norebe entare zagenzere na Rwanda Museveni the fountain of honor the president of Uganda ezabe na Rwanda takuzurwana ahabwa manige wenkanka president there are certain forces that are around him as remingord echiwa kweta pan africanism nationalism and kwenda kuleta humwe konka there are certain forces koza kureba umwami Akoragye areas zibakwatahira tezuru kubimunonga areas zinje zibakuzamu neze mu benefit much as they are bringing about democracy okoibagire kandi turaba hine chibakozireyo konka ro forces zikuba funding zikuba supporting bo bine chibarukweta omurujunwe chibakweta rutoria motive bine ekigenderwa cyabo ekishwekiro ha mutwe shitarukureba ekibarukwenda nahabwecho political parties zo kureba mu Africa mu Uganda passe or uprising zikubaho ezo kureba za walk to work ezo kureba za nka recently ababine concert yo presenting the breeding children bali bazokwe just because to me ekitena kigamba with nanka it is my opinion they are looking for their own way of survival okay so echo nchichiretire kuza mu Africa zagumzamu yebari munonga umwami muhunguzi Lenard kandi ngo kwari kubagambira no mushomesa wa history no burano no kwa kujigamba gindege kandi no mushomi w'amateka kandi no huranago ariyo naga advancing asashoni yene gira ngo aba ikikureta butabankona na kuditazi mu Africa kwiyahoza government mu henda biragiro no kugira ngo government ezo ni influence na interests z'abajungu tichikurga mu Africa mu bembezi ba Africa bo
nkirga mu bajungu abo kubana babine mu interest zindi zirya hansi y'ikigenderwe cy'ukuba nkirebwa kandi nuko kugamba abandi nabo bine teka yabo tuja kugira wire kandi tujagaruka tubiganira Akoragye Edwin hamwe na muhunguzi umgenyi witu yatwabasibura kusiya next time nizagaruka tungo umwanya ugundi nkutayise ugire inshonga yawe yiwano yenda ushobore kukizana naho Akoragye Edwin Sky TV mugumeho. Sky TV irakari abantu. Hayo Jane Herbal Tea Drink. Jane Herbal Tea Drink. Eddekendo kuvira ddala miti gyaffe Nakabala. Ekyokunywa ekimmalako obukoowu. Abaana bange tebakyeraliikirira na kubongoota nga basoma. Akaseera akanyuvu ne bakyali bange. Jane akakkanya mukyala